Unazimwendeleni mdo wakati wa mwelesheani ya taarifa habari ya hatu na singa siwa moja ni mhumwa yu idara ya hazi ya dhaminishiwa wizara ya hedifan Yusufa Muhammad Ali ili hujaya dhukuru henamna ya sherehi ya hemaha 44 yaendelea barzamasi wana mudir. Marhaba wakubali ujauke pamoja nasi usiku wa leo. Marhaba mingi. Mitihani ya bakalore ya omva wa hema wanzishi njanziani ya mfumraru inu harumwa ya jimla ya hema siwa. Zaidi ya wanazioni zuhi 10 na mfukare ndo wanzihwa ili urenga funvu harumwa ya mitihani inu he jimla ya hema siwa. Fania Bakar ni mapicha ya Salim bin Abdullah Zarkashi. Izanjianziani ile tasila hefu mdaru inu harumwa ya jimla ya hema siwa ya Komor do mtihani wa maanzishi. Ulawana anuwaendesa o mtihani Zihazi ingazendele ya uhaundu, kabajabara hana hitilafu ya umenya omwendeleo ondu wa examen. O wanazioni wajitekeleza hawinji. Wanazioni dokamba mahono wandu wasomo harma imezishenda. Bila kabajiri mzio wa umsomo. Kabakata tambu, wandu wasomo harma imezishenda. Mafundu wapara nafasi wasome sahili ya lazimu. Imafundiayo wawa odu ajawa hifanya na zigzame hizo. Donc wawe wanazioni normalement wana ushinzi washinda ugabili zigzama zini. Kapsita tabu. Bebano, indroga lazimu labda rungo ifikiria surtout de mapara mana wauka na susi hanguvu. Ya ukamba wanazioni mkini wafikiri wanao kasi na nivu au wawandu tahuzungu hanamna ya ukamba kutu washinde wafanya examen wajua vira harmanzia ikamba zote za lazimu zile zitia tatabu harmai wanazioni wao. Donc rijovenza mwahono wandu wa jikalme mapara jikalme de wanazioni wangu wanazi nafasi za shinda ndini naona ikawa tahofanya nzia za shinda utia harma mibalbala watojua wamenye examen alors que wao wajoshinda wafanya examen zao bila tatabu. Iho école application zendongo ngazendele yao henamna inu wiyo amma hunu ulawana nidhama na wahesu centre wanazioni majana maili na mengo mitano na watanu wahudhuria 10 na waili kwa jajitekeleza no examen unu mtihani wona ngala tada joto sujet abo wandu pia tusoni mahojo pia donc halafu ndo tukamna shoni ya kemakini ya ke tranquille singa sio nuru wabili kasi nuru dérange sharwa wabili ile watunde uluna tabu et ainsi de suite donc hamdani kala ndisa normal wa imemna remarque namfanya wanawashe wengi ngo hamili wamezi sita na mfukare donc wandisa ze sujet waambiwa kwa tina duroroha simpaka wabili zili shabanda reka kumekubana nsana ni mwanzo ndo mshanani manaze grossesse ngazo fabisha umbawe bon chazo kala shida wanenizo c'est des livres donc mais zenogo quand même ngazenda normal fikiri kana roho isando inshallah na rejue ukaya mikabala mengo mitano na mitano ikao 29 ngazija 19 nzuani 6 mwali liyabahara umtihani wa bak. Homva unuo Yesu centre ya helebavu lambanku umtihani wandisa haundo kotambu ya hundriha hamande heli ya zihakikisha o Said Abdumadi Magaga. Makandida shenda haruma emajana maili wa 20 na waranda ruwanziwa haruma ezumba za mtihani ulio haruma centre raidhukurubanu ndo watu shinda wajibu omparo hao. Ulawana ni mavamana walu haruma ledaho lifanyisao emitihani inu wahakikisha yauka zihazi zendele haundora ngunde letasi za njianziani hata ije iwasulivo sasita za kaukazakif na kabajatana bahilwa taabu itoka yonzi baina ya hema vamana ni makandida wakahufanya umtihani unu. Appel de candidat rifanya à 7h30 et preuve yanisa à 8h donc pour l'instant la kabati incident et quand lui a dit donc ma candidat kaundo wanziwa wasana jitekeleza ho winji omlao wahe makandida haruma izumea iwene safuraha hena mna wahakikisha ya ukazi hazi wazitekeleza. Alhamdulillah mtihani ukase bon mana rishindiritimize filo hosalini hatupia kabati atushinda ya ratemba bisha sonti pia ritimize filo abona mbono kazi ndo mozi pirindo shaka suja correction elijobira Siluende mine mashina shiwa ngoro ko jarmo mtihani
na ndio kana zindongozi biri ndo alhamdulillah mwajili wakajeliminyewa ngabajeka ka problem sibo wasirahira ni saha ngwajotemzahira insha yange zimizwiri za hatu ya hukaya ribiriliye dahulinu rikebazima no wandu wa dawla wa tola wajiwabiriliye zihazifanyishihe alhamdulillah si wandu wa shezani rihimi hapa nzimbili mimi chef de village ngamepazima damine ni mafundi ni mazama na wapula waje waangalie zihazi zinu na singa shukuru yao kwa watoto kwa jakambishiwa hata wandu wakafanya zihazi wabosha mji wa Sheza ni marhaba hehe lirarenga ezwamana ya misomo ili rije hunde faida esa Allah ta'ala ndo hesheleziza yauka imitihani ya bak mwahazi wizili na 18 mwahazi wizili na 19 yandisa leta silahi mfumda ruinu ngaijoka za kifu ya huwa kabili iho mwalingi hosu centre mbilika ho wanazioni 20 jana na 24 ndo waanziwa ni mitihani yandisa hezi lira kawaida hamandi heli yazihakikisha ho hadi sati alitamune mapicha ya Bakar Kasim. Huno mwali wanazioni 1124 de wajuanzia umahauno harmo mtihani wa bakaloria. Na mtihani uno ngoyendeli yao harmo mabavu maili nede harmo elijera la mlejele uonyimashiwa na elijera la fumbuni. Ulawana na imadhomana zaidi ya wanazioni 10 kawashinda wajitekeleza harmo mtihani uno. Upande wa iraisi ashulihanao na mtihani iwanazioni washindi wajitekeleza harmwezi lera kawaida za hensiwa. Iza azma zonti zirengwa ili umtihani uno ubire haina mna ya lazimu. Examen senda fete alhamdulillah irangu wasubihi karaona rasanto ngo ilo ambaye umenya examen kinyume wa moja baina mapamana wakensi wa diskula mara roni kulantongo ilo ambaye tsahai kenatan bourgeois irregulier le rende sata parlereni nasmia mungu amanar maskuzo jao sto kufanya uva moja tarjuer malze examen na salama salmin arna entere arfanya examen lo ambaye itoka na picha jema itoka nzuri harma insiatu na mwenzi ho hivi mwacha ofete abonsambia wanatu makandida amba na wake tranquille bina wakenaje wa comportement lo ambaye nzuri ile pare exameni hali andisa fete comme fete kamwa wenzi ufuzu harmo mtihani wa bakaloria iyo muhimu inodema na ikao iwanazioni ngwahiri wao wadunge masharti ya tolwa na imadhoma na ya umsomo ile wajue watrawe zitaambu zijua menye ya umtihani. Rangu itarehi nsano ya Juliette umtihani wa bakaloria ngoyendeli yao hanamna ya lazimu bila taambu ijukao yonsi huno mwali. Ama izoratanabahi unumaha wengi nimwe wanazioni wanongwa mashababi tafauti na imahayavira. Haudhukuru mrajina wahe taarifa habari raisi wahe jamhuri Azali Assoumani halahiki 2000 ujumbe wa helesi wala maore nao wajahunu muruni ili urenga fumvu harma sherehi ya hemaha 44 ya uhuru wa Komor harma mahadisi zejani buzombili zikawazidhukuru omhezo juu uhususia wa hensi tibahi nezi husuo yespor mzima mengoni mwao wakahadhir haoni sauka umuhimu hela rongoa de yamba rehensi siasa mbali rizungwe do vomoja na unanya donc en gros de message arambiayo na yude heli wami personnellement lio tisi hamatongoza siasa wami tija jenone wananyangu sachant que madaka tien hunu des années donc wamtina wananyangu hunu donc wamuja hunu c'est une occasion parane na wananyangu wantwa waparane de vomoja en fait anwani kawasi problemu ilio heli wantwa irongo justement yotonge siasa be wasu wa mauroja hunu washangadze nekades bulu nekas music mono vomana msajaja himba wa ma sportif wa uja participer à moi coupe de CCOI hunu football basket si jamba wa wantwa parana entre maore na nzwani ono donc hamo de yoro kwamba uvomoja na wananya yoka sina tatamu tambu ilio de hamwa siasa na siasa hiyo c'est entre president wa Komoro na president Macron wado atoshindwa pare solution ya shtunilio wanleo be wasi yoka isirtambisha wasu wenyewe wasuja jeronane riparane neka hamwa dangazo neka hamwa culture neka hamwa commerce
Yo, c'est en dehors de la politique, tout est faisable. Wamsona itambu vanilio. Yema muhafidhu wa hezisiwa waonana zintihuza miswezinu ili ujimlisa namna ya sherehe ya taifa yaendelea. Nao wakubaliana utanganyiha pamoja hauende sayansi usoni hemiva yonsi na roshili. Jabja fereshiani heli zenongoza ndando za birando na ula mwende loso ni wahensi hatu ikao rikubalia na udunga na harma mushiliano wa kweli uso wa taabu rijadidisha ula mushiliano hatu na hena ndongo njema ya lazimuri zitenziani rikodi ngoni mwe rais wa hedaula harma za dhamiriku za hensi hatu rishadidize kao ngendao harma zila haziza hatu lazimu zikanti umushiliano hatu nae na umushiliano hatu ne jaula ikaodu amini wari hansiban wakomori ngwar lindao ne zenati jaz jola wani na singa romba munguri kena mushiliano wa utsona betara di soka uyons mushiliano ikawo mushiliano wa aman wa hatu na sinae na unda insi nuba zima nda sinae rike bazima nda sinae wakati ontipi na wakati ngarona nao ngari hadisio bazima afanyo haziba zima asina sharia mshinjisha nyumenika wo gashanzoshi hensi wa harumensini tofauti ne shakaya yabo lazima wandu wakensi wazima wafikiri wazima namna wandu joka bushendesa yabonge lazima wandu washiliane ranzinda haba hase nongozo nsipia ngairongo wakati zokweli shange lazima wakati wo wandu urenge noli wandu wafanye hazikao kabana kamushikili wa hatunda sinao manaka tsonza rende harma kodo yosi dezari hansi wandu rikubali wasowane ridungani wazima yabo zenongonga joka sawa sawa. Mdunguye makalma ya hemu hafidha wa helesi wala ngazijamu hudini siti farwata wa Komoro waliobonze wa sherehi haufumbato ya mfomonti harma mji wala Courneuve usiku ye Komoro ya renga Istiklal zinu zingazionesa uka gwanika ofasirinku ya tarehi 6 ya juye hawa ya kai Komoro jitengu wa harma zilomana za hemkolo. Mohamed Dalihoma haka hadhir. Zendelea rangu mfomonti mwezi ntano Juliette barnama alikao zitwanziani ili hausherehi ya mahamengo minena mine ya Istiklal ya Komoro wa mipanga za habari zimu machama ufahari wa Komoro yani Ilang mvukishwa masiwa Lumiere de Komoro nana machama mbali ya Komoro na diaspora ya Komoro waone sokaya inge wala vimojuzi wa hakundo wana ikawaza lo harmansi ndio maana kwa atelier za kueleza tarehe ya Komoro zende ndo mdelea mfumo mwezi ntano na ni mwezi 6 ya Juliette ili usomesa wana hatu tarehe hatu wana ilima udu wajawa ya shindi wa isomesa wana nyao ili Komori pepeye iwalie ndio maana kwa garimushilie mwanamsho hatu athinati ndahoma ili rezeleza Nenongo zibiri ndo manari kana ze generation ya harmaye evenmaya hatu rikana rwanda majaje rwanda madada remano tablo rwanda manotable nende l'objectif rakani wakati handu pia ke wazima wasakarte wazima na silo watu kabaruku wazima swale ho wandu pia wajue mana hospitali ho kanale uskumashuhuri manale uduskura Istiklal ya hatu alafu Mwenyezi Mungu ajalie kama intellectually washinda wa maîtriser sujet waelezo wana watuza longa fija wazala kwa mtutubano shawashinda waeleza imana ya hepata hospitali nungo tukanya kwa shinda waelewa atina wasregeze nation wanasema itwanya watushinda transmit harmana nyao hauli hondi di furaha ya Istiklal machama ya wana washena wanaume wandele na urampira wa mdu harma tere ya mpira wa mdu ya hunu sarsel ili wa marke furaha inu ya dungwa na josho la watonia nana shindu sha volovolo shafanyishwa pari ili wandu wahuze ezindu za komo za Komoro huweza wanduka kwa jonda bahati wandu masiwa nunuma hafla ibiriha hawasto zenongozi ndi haujibiza wandu bengi baka mbaiza mainguza nusuwa da manani hundo jina shaizo kaziya kwa wenji ho Komoro warangi funvu harma hafla ikawa ifanyishia hunu sarsel
rija vanu hosalini hunu rionesiwa etarehi ya hatu ya hekomoro wakati raniga uhurunu wana hatu tena ngao zina rionesa wajao wana hatu aimana hetare hinu wao warenge fungu nezitaboza kitamaduni zao ilirionesi ukaekomori ya hatu netare hinu kanga mtu aliduazi siwanu lilobonze nane kanga sodani lazima huri sherehi cha haso tipia rija vanu kabati mru ya balajani uya siyasati vanu cha siwa komoro pia ritanganya batima iji sherehi etare hinu katare muhimu wako. Hafla ibalwa hamchindo wa concert wa tsanganyiwanu wana maartisti wa komorikao wa uhunu ra wahale ra wanyimeni ilione sebawe furaha hao kaya kwa tito mbili wa mjano wa saya iliwa huishe utamaduni wa shikomora makadra na intelektual na wataalamu wa bala emazio za hao waja wakauzuza harimwa de shiwanza shapangwa dekeza hafla ya ushuanane mahamengo mine na mine independence ya Komoro. Jaliko kuu ikaro kaljaporo fanyiwa harma ya mji wa Pari lendele ya haufanyishiha harma ho mjini Sarcelles. Emera ya mjini Sarcelles ibaza zenzia za karibu na habo iliruhusu wa Komoro washinde wafanyili jaliko lao. Jaliko kao jirengo wafunvu no wazaze no wababa ne mashababi himro havaya zingo za kidiba jizahe ili ya jeone sukawa Komoro wao wanangu wonde kina watanga harmoni ya Faransa inu iyo ndi maana kao wa Komoro ni kwaju nana sahara na subaiya zika ubonze zika wadzima hili haonese furahao harmosi kwa manda hunu. Rizione sawa mwandoni mwa taarifa habari ya ukaangasiwa mojane mhuma yu idara ya hazi ya hili jumba la uraisi ya waminishiwa wizara ya hedifai na engu juari unishi hena mna sherehi ya hema 44 ya uhuru wa Komoro endelea ama huono inamna wana wa Komoro waliovonze wa renga sherehi ya Istiklal hujihisije baada uone mapicha ya handani de waishirizi wa Radio Komoro televizion. Assalamu alaikum. Ifurahadani na iona harwe mapijano dokana wakubori ontipia vanu nude ya Paris shabaka Marseille waka Lyon waka Dunkerque umahalana wakomori wa Lyon ontipia waka ne zenti bushini wafanya oina banu balo diaspora komori hahudumu o efektivo donc waihudumu hamastehi waihudumu hasheo hususa waihudumu namna ukana washinde waone ukaundu usiku ya Komori ya lawa harume mihono ya homkolo abonge gelazimu wandoini ke jitihadi wandu warensi emivurano ya kisiasa chona maana wandu watsanganyihe hodzima wa Komori wandu haji zima hamkonyo zima wandu wanike ezalazimu zifanyiwa upande wa hefetili aboge unumsomu somu haukana uliko wandondo jina walona fikira za ndabu za huminywenzi donc anifikira ukana wakomori walisolenga conscience ndorondo nisifanyi hao wandiso kakaribu nisifanyi hao wandiso juaze faida za hao nizi hasara za hao aboge mimi ngami harma furaha kuu unaona ukana homa halani hontipia Faransa ni bushini même Senegal na banu balo Komori na Morocco hususa za ngozinu zifanyiha he namna lazima donc hiyo de handani na aureje hunu masiwani sherehi endelea wakabarna majizinji mlalangwe torabu tilawa ebahu hisi ukaya ila barnamaji he namna maipanga zendongozi viri ho wastawahazo handani lokana ti jabanu njedi beshelo wa Komori ontipia marhaba wenu handani haukao siku fete ra kawirance mimi hedi na la he president he commission ka organiser fete ti jabanu ti jati oni sai faida he fete no mtsanganyi wala lazimu ritsanganyi ni namna lazimu rifanye amani ile fete ibire ngwaje idia ka wa Komori on tipia roalo bunze roalo dani waishilie message waja harme fete hao waja wastehi wakati walazimu wastehi et président de la République parce que c'est la fête de la nation ani mrugo no kwa Komori wa ukaribu ni raisi mjumhuru wa hensi hatu
donc zenongo hizo zinifurahisha eyabili hamani namna nahamba efetinu ebarnamaji yatulabonsi pia ngwaja ilia irespektewa tena hena nuga kufanyiwa wakomori wote pia wakaya yono kuhalisi yaunisa namna lona hamu nungwa na hensi ya hatu lona hamu na maendeleo ya hensi ya hatu wakabonsi pia rione furaha harumaze etwarabu yarema ona yarema opale namna ukana rawa ngazija rawa nzuwani rawa komori wa mwali re diaspora re memwezirewe roa na nyasiwa yesha la armashesi wa shamaore untipia warenge funvu hau amini haroho njema hautukuza usiku wa he efetei donc mra unute na nuwa komori pia waka mjini harmaye ibamba omoroni hunu ne bamba wa jazabo waka aplodise rione namna le jeshi la renga fufu haku rione namna raisi ya zinai torabu yo ha wondema wononti pia wajibiwa haruma efete Qur'ani tena waishangiria nonondo omsirini haruma hitba ya hema raisi la première fois wanduwa jahawinji wavayando washangiria zenungu abonge mimi efurhan lonio lugukane ebarna maji raifanya ibiriyo ntipia yo monti abili wakomori wahimile fetendo araru zenatija za kautsawa harumwe fete inu wandu waheze nivu ya huwatwania iparihaniha yani ifete ibiri ha amani ha usalama kabaja kamvua kabati mdu ya koza kabati mbandu ya minya abonge hizo ngonkuvu zabira haruma upande wa hefete Mwenyezi Mungu hakandasi hari amini hari sitiri hari akompanye namna zenongora kautsaha zishide zibire ho wastwaha ya raru efeti yangali wandu wenji halisi wandu wakabonze pia wakaruma za televizio za hao wakomori pia wakaruma amwe hafanya effort spectaculaire haruma mwenje wandu wakanti watushida wahaja rangu 5h du matin wakanti wabirile fete abonga yufurahanku ulonizo ususwa enamle fete haini mwaha wandua hanele ne mazoea ya ukaraisi ya uhutubili yale jio haruma le jumbe la uraisi la baiti salam ama unu mwaha wa hutuba ya hahe haitekeleza haruma ishiwanza shaho huru fasiri hindrini ndo maka huinika nyondu ka ndo muandalia hove harai ukaraisi yatekeleze hutuba ya hahe ishiwanza shaho huru wa Komoro ikana fasiri ndaro mzaze baraka fasiri handani de solanite hefeti kairu feti muhimu abongeri wono kana wakomori wonti pia waje harma feti abili wakomori wonti pia ngo harma zeka ngo isuve abonge uraisi wa jumhuru uji adresse à la nation wakati huo wikando ngonko abili rikana wajeni harma feti ngono kana zinti jirani za hatu zija hususwa dwana nyasi wa Tanzania na nyasi wa Bushini majeshi wa Bushini na tena na nyasi majeshi walo dans l'océan Indien wa Kifaransa wakabo waka des ambassadeurs pia za crédité wa Komori walo banu wakabo abonge wanro bunu kana ngabo wakautsa tena warohe abonge ndo kana ila message ya chef de l'état yakawi adresse à la nation ikawajibu wanro waishilie rawe yo forme sha ikamhimu halisi solanite ya raru ikayando kana wakati ngari hundo wakaba sanu ngelazimu ri innove reende vers le progrès ko kana renge mndu ya 5h du matin ya jakenti hata 11h midi ya ka uretse na ya jiare jei après midi abo ani ngiyo zero ngiyo lur ngujo chaque tushida ya shida sta parce que tu appliques ngujo 4h hata 19h ya bosiku kamili ngotsongombiria he namna donc wakati huo rihundukana hauganyi wakati hautsogesa virileze ngo hau inove akanga redo vers l'émergence lazima kudongala dogo za ministre bakini za hale itsongesa ika swalaha ya uona ukana zirongo rizifani amma mimizo njohambe muhimu de resultat wakomori wantipe winji wabesha marhaba zirongo wakomori wantipia wakanti waishie message ya chef de l'etat
wakati très attentif waiono waishia warenge message ya chef de l'etat re hutuba ya mufti za hutuba hizo ngwajailia zika hutuba za lingana ne fete ya hali Wakomori watoso wajau umhudhurio wa hele jeshi la bushini ni la Tanzania hafasiri hindini ndo mwaka huinika hobe hama jeshi wa hezensi jirani banu nsiju yabura ni jeshi besu alahu yonjo honi sabkana abara opandi wa he message ya bewani chef de l'etat parce que yumhimu wanu wa hai forme wa hai contenu ikando ngondar e handani ndi amani ya hensi monti e abili lumtsanganyo sontipia haruma ezilon faida nzima zijo tsongesa wakomori wapwengao yu yabili e araru do huyelewa e master ya hensi ya hatu ukana kweli sitintiti shasinti hamanizi ntizo tipia abasa inu kabati grand frère na petit frère abonge lazimu sontipia destin hatu rizingare sisi abonge wana nyaswa lobonze waje warundise yo c'est important osoni mwakomori wailewe kukana abana basainu kartibula wakati rudabakana ngarido mru ya jare ndese narifanyi ani aide-toi le ciel t'aidera hizo ni za lazimu ritse nari amini ila shefu yamba kana yes weekend ukana tsasinga sibanu haruma mahamiraru zendugo zingi za hensi pour la première fois ensi hatu ngari jifanya upare ensi ya hatu rijulia mwenje baikinga botambu shaka do irekebesha ensi ya hatu rigabidi lapitali ensi ya hatu rigabidi msobo mwono bala basainu ukana emafundi haruma mahawakamili ke bajafanya greve yakunda ukana emahutajio ya emafundi yakaupari haniha donc emafundi ngombo kana zibaki ngazijovira kwa bajafanya greve yapo pari hana mwishiliano na mwelevu wa he serikali ni mafundi ilio wana wasomisi donc ze juhudi enti wazifanyao hizo ndizimvuza hanyu rimwishiando raisi ambakana rilibi mwizi mzima mizimira yaboro tsorenga emapesa hanyu rikauha tena rimnikani he namna zenongo zafanya abonge mimi anifikiri ukana yonde muhimu ukana ri aminensi ya hatu ri amini kanga fanya parce que karifanya walari wono kanga rigifanyao dojo ristehi wabadie wache wanu ani sedmane cheke oskio wakati yalo député à l'assemblée akaurongozwa Faransa imanse de hule hamba izoritsa mbabimrini kawo inu kamtsuriba au kana ho libérer Faransa ikamverser une tonne de sang sur 5 grammes chez Jorta usoni mwanyi c'est le respect mutuel donc ugaritsa hokena mrujo kaurisaidia rumetse hatu yarinike emastehi muhimu ya lazimu abogezika kutsani mabeli ya bili deimi ya temwanya kawonyisa kana wajana nyasi wajeni iyo tizamba banu ukayiwa ni siasa ya ouverture et président de la république ya Tanzania yono ngonku pour la première fois histoire ukanarshindi hundu wananyasi wa bushini karibu nasi wananyasi wa Tanzania karibu nasi waja waridike sheo harumwe fete ya bili vanutendere de bushini tena ono ababa sainu tena vice versa le jeshi la hatu ngalihunda we mastehi lazimu au kana ngariliki wao rehenda vahe lazimu wadalika rehenda ndare representanti dinyuma ngonuka na wandu wa lazimu rich abunge mimi ngari jifershe yao kususwa hizo wakomori ontipi yango jifershe yao waonukana c'est vraiment un moment fort Afikiri kaya wakati raniki wa uhisanga wendo na kuba amas kanzani jue holiho enti ya Tanzania wasaidi ya mpangisho wa hela musique section musique ya hifadhi namna ajendo mtwali yao mshirikiano wa nyumeni ili emba wainu hundane na maarifa ijajidishi wa wanazijana ishinde ijibu ya la mahutajio ya heze haziza hao ani Tanzania nasi alhamdulillah nasi na relation njema upadi wa heli jeshi harumu wakati rulonu rihisa alifanya mkataba Adjo henda Tanzania haraka banu ndina utemuhono dabina ye ministre de la défense tanzanien harmo pande bien sûr former mashababi harmo musique mais aussi cette technique za jeshi no pande au échanger des informations na hususa upande wa ununu ebi pakayo tipi ya sari dhukuru rifanya ngarjo shinda ndiratemuhono haraka ilize shatsena baruti Tanzania basi ngasi harmo inside ngasi harumwa effort de esprit aussi
dans le cadre politique de maintien de la paix dans la sous-région avec 11 pays. Donc, il favorise à coup et politique d'échange, et politique d'ouverture, et politique de formation. Il y a très performant, il est disponible, il est suffisamment armé pour pouvoir maintenir un tiahatu, harma et makafa. Nizetambu za lazimu zijiri. Marhaba bwana. Kautani honise harmaze nongo idusha gani veshele wa komori onti pia marhaba. Roalo bonze roalo ndani e namna wajikomporte ni namna warenge fete inu ni namna wastehi e raisi wa jumhur yakau encarne fete inu oswaleo izo wafanya zilingana nao. Assalamu alaikum warahmatullahi. Marhaba bwana mudiri mwa idara ya hazi hujumila urais yadhaminishiwa wizara ya hedifai unesauka selection ya helesi wala ngazi jao warenge hamara ya nne likopoa la hezensabu huzaandaliwa nele kunguma nyola mpira wa mdu yani dezensabu huza pamoja zinu banda ushinda helesi wala mwali magoli mane kwa mara ruharmwaze tirobu harmwaze dakika mengo shinda mazama yanu yoma ilia la wanabea kwa bea ya muhafidh wa helesi wala ngazi jao sitimhudi Farwata ndo yastakabadhisha owana wasilale kupwa la hushinzi karjo hundo wakati wa urejei haruma esporinu haruma za taarifa habari za hatu zijao habanu angalizi dorka za ukifu ya taarifa habari ya hatu na uboshiria marhaba Yusufa Mohamed Ali kao ndo mudiri mwa idara ya hazi yadhaminishiwa ya wizara ya hedifai ili huja ya boshiria marhaba wa Komoro tibahi ya onese hena mna sherehe ya hema 44 ya honhuru yaendelea hana mna njema marhaba mara ya saya bwana. Yes.